tuna kan hmuh mek hi bypass Aizawl bypass siam mek kha ni a voin hi ni sari February kumsam ni somni paruk ani ati chuan hei tuna hian selling daya ka oma hei kal chho ruak to mai ni podeu leka mu har mai thei hian an sial chhowa khi khilai khualang khi se song khuwa ania ti chuan hnuai hian ta hian kal chho zela khilai loka khian ka chhak lok khi darlon peng se song peng phei kha ni chim mar lampang tlang dung panna kong kha nia khimi bulak khen ran chuak don ani hemi Aizawl bypass se khu ta sai rang atangin ani a hi an siam zo chuanin Aizawl kho chung lir thei tot lu tukte lir thei lian tak tak ron in hno te hi a thol ve deuh don ani tuna chuan kal lo thei si lawa khu ti la kon motor te po an oma khu sai rang lampang po an sial rui to ni mu nom thamani hemi ringot po hi to na azau don hek khop mai Aizawl bypass se song lampang khuwa te hian compensate te pon lanual ani te pon hriata se song kherlo pon tilai vel ram nei ho mo khang hu khatan ku chon compensate kha lo thei lo ni compensate hi tam tak tan van nei na ala lo tok chi nom vela thina la tok chi te pon oma chuan thlang lampang hi hei heti lampang hi Aizawl road ani Aizawl bypass hi akal chak khop mai en malak na hi purpuran na